So baru je masuk gaji tau 3 hari lepas. Sekarang balance aku dah RM371 je weh. Aduh, tapi nak buat macam mana kan. Sebab aku baru-baru ni, imagine lah aku dah bayar semua komitmen, Alhamdulillah. Lepas tu aku kena hantar kucing aku pergi vet. There seems to be some issues lah. Mahal agak, 700 lebih aku bayar. So now aku cukup-cukup untuk bulan ni RM71. Tapi insyaAllah mudah-mudahan. Sebab aku boleh buat apa je kan. But just continue with life. And at the same time, I guess aku kena usaha lah in other ways. Macam mana aku nak cari duit ni. Tapi insyaAllah, there is always a way out. Sebab kalaulah kita bertawakal kepada Allah kan, aku memang percaya sangat. This is particular surah kan, 1000 dinar kan, apa? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. I mean, this is life. We have to accept it. Who knows? Maybe there's some good coming, insyaAllah. We never know. Because we only see what's in the present, right? Tapi percayalah, kalau kita berusaha, insyaAllah memang mudah-mudahan there's always a way out. But that doesn't mean that we should not work towards what we want to achieve in life. So usahalah.